Mkhulu hayi ngangena iTLB excavator thandwa amahlozi umenze izinto zenzeka ngike ngakhuluma lana ivideo engicina ukunenzela yona ngase ngithembisa ukuthi ngisazobuya ngikhulume ngesihloko esibhlungu ke nokho oyothi umuntu mangabe sibuka ethi umuntu uyathinteka mhlawumbe omunye into eyenzekile kuyena lapho engisuke ngithi khona engangikhulume ngathi khona ngiyothinta lesisihloko baye beveleka abantu abaningi kusona lapho kusokuthiwa khona I blew it lapha ngesikhathi esiningi kusuke kukhulunywa ngomuntu imali esuke ingene kuyena once off bese ke iyabhuleka ke ngendlela ebhuleka ngayo abanye bagcina Nkosi yami ithi misiphelile sekuyikhane yoconsulta akunankinga ukuconsulta lokho ngoba phela usuke uzama impilo kuhle ukusukuma phela ekugcineni kunokuconsulta umuntu sekuyikhane sehambe yothwasa nani ngikho ke lapho thothi omunye useyayidekile impilo usehla ama-drugs usegcina uphambanelwana yikhanda usehlala emgwaqeni okukanye akasenalutho nje useqhuba inqola lana yodayisa amathini ney'nsimbi usekuyena osecela ama-piece job angatheni kodwa umuntu kade eyiphatha imali bese kuthiwa lona hhayi wayishaya wayiqeda imali unkunzana lona enza lokhuya nalokhuyana ndize hamba amazwe omhlaba iyaphesheya ko-Cape Town eyakuphi eyolala emahhotela abizayo mhla kuma-buffet bese kugcineni imali isinjani na siphelile akusekho ngisho isenti bayasizakala-ke nokho abantu abakanjalo uyakwazi ukusizakala kubonakala ukuthi inkinga vele yayikuphi lapho usukhona mhlawumbe uthuthuphunye benza imali zawo zakwa-RAF road accident fund mhlambe eyimali ngoba ngake ngayichaza kakhulu le eyefa ukuthi kusukufanele uyibike kulo muntu lo okumnikazi wami ungekababa wakho ekama wakho kufanele ubike kuyena ukuthi mama ngenza ukuthi ngizabuyela-ke lapho lezi imali mhlawumbe uthi umuntu uvele uyithi mhlawumbe enye-ke uvele waphuma nemsebenzini uyishaye within 2 years uvele usheshe uyiqede nawo 2 years Mkhulu makhosi thola ukuthi ayikho futhi into etheni oyenzile ngaleyo mali kodwa-ke labo bantu bayasizakala-ke ekugcineni siyakwazi ukubheka ukuthi inkinga ibikuphi lezi imoto singayizama kanjani inhlahla ukuthi iphinde ibuyele futhi kuye ekwazi ukuthi ephinde futhi ethole elinye ithuba mhlambe lesibili ngikusho lokhu ngoba mina ngeke ngithintwa abantu yabo bethi Mkhulu kahle yabona usuphinde wasivusa-ke manje sesithe mhlawumbe abanye babedleki babekhiphe inkomo ebizayo bekhiphela abelaphi bendabuko nani kugcina kuphelile-ke kangisho ukuthi ngithini-ke lapho-ke kodwa ngeke ngithi mina abanye baye bengithinte bethi uyazi ukuthi sesiyavuka manje bese singasenalutho bese kubheda nani bengifethu abantu amabhizinisi abahamba kahle ukugeza kwahamba kahle sebeyaqala manje kubuya lezi ibonakaliso ababe-ignora ngesikhathi besenemali ngoba inkinga iqala la then wena usuvela njengomuntu okuthiwa uphelelwe yikho konke it is where you ignore izibonakaliso oyibonayo ezinye izinto zenzeke njengoba kade uyiboniswa nini na ebusuku but you ignore everything elifikayo ithongo lize lenze njani na ligqikile lithi lona
sihambe simethemba besimnika lento lena kwala sesimbonisa ukuthi nazi ezinye zezinto ongathi uma eyithinta umnotho wakhe wenze njani na ungapheli bese kuhamba ke ithongo livele lidikile lihambele kude na uyophaphama ngesikade usuthi hawu yazi lezi ezinye izinto njengoba ngisuka kwi-TLB nje seziyaqala manje seziyabuya kancane so inkinga isekuthenini once wathola imali once waphatha imali engathi ungazuba umuntu olalayo kodwa futhi olalelayo bezwa lonto olalayo futhi onjani na olalela ngiyamthanda umuntu mina othi mhlambe ngisuka ngize kuwena ngoba Mkhulu ngoba ngibona lokhu nalokho omunye ukentshela ukuthi inyanga ethile inkinga ngisaba ukuthi kuyagcwala nana kodwa ngabona sibona liseningitshela ukuthi khipha ngesanga hambe kuyona ayikho into engizokusiza ngayo abakini sebefikile bakutshela ukuthi nangu umuntu ozokubonisa indlela mina nginabantu engiyakubona uma nginenkinga engaboniswa bona kudala kabi ngambe nje yazi njalo into ethile ngisayibona uyayibona lonto le ebese ngikwazi ukwenza njalo ukusizakala lapho uma isikhathi esiningi nami ngikhuluma ngoba bafowethu hayi ngoba ngingcono kuloluhle nami ngaba umuntu owacishe kwaphela konke kahle hayi ukuthi kwaphela konke ngasinda ngoba bogogo nomkhulu I didn't resign emsebenzini kwathiwa ngisemncane ngathi uma ngithi ngiyazama sengithi kuyaphela sekuphela ngempela ngithi ngifuna ukuvuka ngokwathiwa ngeke usawuthola umsebenzi I didn't resign ukube ngaresign bengizovela lapho sengithi khona I blew it kodwa ngenxa yedlozi ngasizakala ngangave yabo kwaphela izibuzo kwaphela konke enginakho ngaginqika nezimoto kwaphela konke ngesikhathi engangithole ngesikhashana kwahamba ngesikhashana yabo ngoba kwakufuneka lo msebenzi ngiyiphatha noma ukuthi ngangisebenza ke ngothisha yabo khona lezi imali ezothotha uthola back pay bani yabo ngaphila ngokwesikhathi eside ngithi ngihola ukuthi ngibe ngithinta uback pay ngibe ngisebenzisela uback pay ngenze yabona ngenza izinto ngawo hawu kodwa ngiyibona izinto ngi-ignore ngabona amagobongo nga-ignore ngabona amabhayi ngaze ngabona ngesikade ukuthi ngiyashayeka ke manje angithakathiwe so siyasiqale lapho ke kuthenini ake sikwenze manje uqale phansi i-communication nabantu bakini abangasekho uyabona ngoba wena kade nje wena uyilalela lapho uthanda khona ulala ngisho even nanabantu obesibona abohlanga lwakho abangesibona mhlawumbe uyilalela nabantu babomdabu mhlawumbe bale eChina uzenzela into oyithandayo ugibela ibhanoyi uyilalela nabantu okungesibona mhlawumbe okungaba ukuthi okungenani kuhlukana ngezilimi kodwa okubona ukuthi laba bantu laba akusibona abemvelaphi yakho ongakwazi ukulala nabo ubonakalisa ongathi usho ukuthi ushada naye angisho ukuthi wrong ukushadana nomuntu okanjalo kodwa isikhathi usukwenza kusuke sefela uhlule kwesinye isigaba umuntu uyakwenza so kube lezo zinto ke bese siqala ke ukuthi wena connecta nalabo bantu labo abakunikeza inhlahla bakunikeza ngoba ngeke kuthiwe nenhlahla ezinye izinto awuyiboni mangabulele sesikwenzeleke leyo nto leyo ebese sikuvusa ebese lentaba lena esuke siyiqale siyigandale siqale siyipohlose ngithi sigandale kulunge yonke into yakho mhlawumbe awuthuka ngisho uma wakhe ekhaya ngoba nakho uphethe imali yefa ngoba nakho uphethe imali yani wawuthuka ngisho abantu bakini ekhaya yonke lento sokufanele uyilungise wawenza izinto ekhaya bengayithandi ushintshanisa ama-girlfriends ushintshanisa ama-boyfriends wathola umuntu othi uthandana naye umtransfera nje u-3,000
umnikeza nje ofuna umthengela nje ingubo umenzela noma mhlawumbe ukhohle nomndeni wakho khona beke bevele kulolu hlelo luthi kuze kukhuluma isalukazi ethi umzukulu wami okanye ingane yami akaze ngisho isenti layo kodwa abantu bebefika ekuseni la ekhaya ngo-5 bethi asihambeni sibanibani ziyokhala namhlanje likhala kuye so-ke ngenxa yokuthi mina-ke ngiyakwazi ukuphila nabantu ngiyazazi izimo zomhlaba nami ngiyakwazi ukufika kumuntu ngithi ungibona nje ngiholile yabo ngiholile kodwa kuyabheda siza yabo ngiholile kuyabheda siza angisho ukuthi nginento ekanjalo kodwa ngizama ukukhombisa ukuthi ungayikhulumeli mina ngedwa ukukhulumela nabo bonke nje abantu abakwazi ukusiza abantu abakwazi ukusiza abantu okungesilona ibhizinisi ukusiza abantu sikusize usizakale uyabona sikusize usizakale so lezo zinto-ke lezinye ngizisho nje kunabantu osefuna uxolise nakubo besaphila uthi uxolise kubona ushweleze kubona wenze noma ngabe yini khumela nomlotha nabo begonyuluke kuwena nawe ukhuluma ukuthi konke uyakwemukela okubi okwenzile ngoba abanye babuya sebethethiswa sebezidumbu emasangweni sekuthiwa sibani ubuye unje kuthiwa akathethiswe umama kuthiwa akathethiswe ubamncane kuthiwa akathethiswe uma usaphila-ke kuyafuneka ukuthi u-avoid lokho ngoba uzophinda uthole enye inhlahla futhi ugcine uphume ekhaya ubuye usuthethiswa mhlawumbe ngabe imali oyiwinile elotho ngoba imali oyiwine kuphi nakuphi egcina ikubambezele ey'ntweni ey'ningi engabuye yinakaza kuphi na zasekhaya yayibona leyo nto so siyezame ukuthi noma sekunjalo bese sithi yilwa phela ntombuko yabona yilwa ndodo yilwa uvuke futhi ilokho nje bengikudlulisa ukuthi labo bantu bayakwazi ukusizakala ekugcineni angiphathi uma kwenzekileke waphaphama wathi uma ephaphama kusekhona okunye okuncane wasebaqhelisa kodwa wasekwazi ukuthi eqale something nganyana ebhizinisi kodwa phela asiphindele kule connection nabangasekho kuyibona abakunikeze ini na le nhlahla le obuyitholile sikubonise ukuthi ubuyithole kanjani uyabona ubani bekunikezile befuna ukuthi umenzeleni ufuna ukuthi wenzele obani nobani ubenzele ini nani mina nje ngake ngabona ukuthi hayi kunezinto engathi uma ngiyithola zokuthi ngoba kwasho ugogo wathi lona uthisha gogo mamhlongo intombi yaselangeni ulakhiza lakhena zamhla zaphethwe njengesifebe umajike eduzane njengebhayisikili wathi hayi wena yoba uthisha ngakhula ngempela nginguthisha ngikhula nje njengomuntu engathi ngempela uthisha ngiphathise ngifunda grade 9 grade 10 ngiphatha isikhwama yabo kubona ukuthi lo muntu lona ngathi mina kulowo mzuzu ngithanda ukuba ummeli ngithanda ukuba social worker yabo ngithanda nje ukudila nalezi ngithanda ukuba yisosha ngithanda ukuba yiphoyisa kodwa ikhona lento lokuthi uthisha lo ngagcina ngikuthanda-ke ngahamba ngokwenza ngahamba ngagcina nginaso certificate se-teaching so ngaba uthisha kanjalo ngangahlala futhi ekhaya inhlahla nje ubhememe kwase kuthi namajazi ami kanjalo ukuyikiyiki enjalo ngangena esigodlweni kunjalo ngangena namajazi esigodlweni so sesikulekeleleke-ke ey'ntweni ezikanjalo sithi vuka silwe asikuvuseke manje ulwe sikulekelele silapha esingakulekelela khona uma ngibuya isikhathi-ke sibuye singababikho nasemsebenzini bafuna ama-files uprep ngenza uyabona nje kuyasetshenzwa uyabona mina ngiyindoda ebhizi isikhathi sokubuye ngenza ama-videos sincane kokunye ingakho mhlawumbe ukuthi uma kade ngikhuluma ngento ethile bese ngitshithi ngokuzayo nokhuluma ngalokho uma ubona kudileya kuyafuna ukuthi ngathi ungaze ungithini ukuthi hayi buka kanti le nto isebenza kanjani nayi indlovedla ofakazi le indlovedla ofakazi-ke le engiphathayo mina nginazi izitha anginazi izitha mina umuntu oyothi uyisitha sami umuntu oyomuzwe yesho ethi hayi usibani bani i-TLB isitha sami mina akekho umuntu engabhekani naye
akekho umuntu okuthiwa ngizwani naye. Oyisitha sami usuyikhipha yena ngomlomo wakhe, mina nginasi isitha. Kodwa nansi indlovedla ofakazi. Indlovedla ofakazi-ke akuyona umuntu osafuna ukuqala into ethile. Siyaxoxa kodwa umuntu ukhona into ofuna ukuyiqala enkulu, noma nje phakathi nendawo. Phakathi nendawo nenkulu kuya ngokuthi izinga bese usukwenzela nayo indlovedla ofakazi. Le siyakwenzela futhi uma mhlawumbe umelaphi uyalapha, sikwenzele le bese sikwenzela nenye encane-ke nje yokulapha. Le yakho le indlovedla ofakazi. Iyo-ke le indlovedla ofakazi le. Ngiyabonga-ke, ngiyema lapho. Thokozani.